अहानबदा हौजिक फाउगी मरोइबा पाउसिंग पिजरी एकेडमिक सेशन हौद्रिङैदा महिरोइसिंगदा टेक्स्ट बुक मतम चाना फंगननबा होनरगनि हाइना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई जोय कुमारना थाजब पिख्रे कोरोना वायरस ना नाई नत्रगा नादे हाइना चेक तौगदबा डॉक्टर सिंह मोरेगे आईसीपी दा मतम चाना लाक्तबना लम कोइबा कया अवाबा मायोकना हल्ले चाइनादा कोरोना वायरस न मरम ओइदुना सिखिबा मिगी मसिंग हौजिक फावदा पुन्ना चमापन गे निपान यौकिबगा लोइनना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गे एक्सपर्ट कांगबु अमा बीजिंग पांख्रे खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर की नुंथिल पाव मियंग ताबीबा पुनमपु अरुणबला तरान ऑक्चरी हौजी फावबगी मरोइबा पाउसिंग मियामदा संदोकना पिजरी लैंगा की ओइबा तोंगानबा पब्लिशर थमदुना एकेडमिक सेशन अमा हौद्रिङैदा महिरोइसिंगदा टेक्स्ट बुक मतम चाना फंगननबा होनरगने हाइना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर युमनाम जोय कुमारना थाजब पिख्रे वाफम असि नेशनल बुक ट्रस्ट न्यू दिल्ली अमदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडियाना मणिपुर यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का खुसमनना सिंधुना चेलनी चुपना चथगदबा सर्टिफिकेट कोर्स इन बुक पब्लिशिंग की थौरम हौदोकपगी थौरम अदुदा फोंदोखिबनी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की सेमिनार हॉल दा पांगथोखिबा हौदोकपगी थौरमदा अथोइबा मिथुंगलेन की ओइबा वारोल पिरदुना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई जोय कुमारना मखा ताना हाई लैबाक अमगी अपुनबगी सक्तम सागननबा होनबदा मगुन लैरबा लाइरिक सिंगदगी फंगलकपा वाखलोन सिंगी अचौबा थौदांग लौरिबनी मसिना मी अमगगी मरक्ता लैबा खेनबा अदु हंता हंदुना साखोटपा पुरकदौरिबनी अईबा अईबी सिंगना इरकपा मगुल लैरबा लाइरिक कया लैबाक असिगी मियामदा मतम चाना फंगननबा होनबदा पब्लिशर सिंगी अचौबा थौदांग लै ममांगै मतमदा पब्लिशर की मसिंग असि यामलमदे अदुबु अनौबा टेक्नोलॉजी कया पुथोरकपा लोइनना हौजिकती बुक पब्लिशिंग असि सिनफम अमा ओइना माइपुनना होनबा यारे थौरमदुदा सरुक याकिबा नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया न्यू दिल्ली की चेयरमैन प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा हाइकिबदा महिरोय ओजा रिसर्च स्कॉलर नतना मियाम की मही मसिंग अमदि वाखलोन सिंह हेंगत हनबा मगुल लैबा लाइरिक सिंह फोंगदुना चुनबा ममलदा लाइन फंगननबा तंगाई फदे मसिदा नतना अईबा इबि सिंगी मगुल लैरबा लाइरिक सिंह अमदि फजरबा वाखलोन सिंह असि मसक खंगबा लोइनना मपान थोकना मियामदा खंगननबा होनबदा पब्लिशर सिंगना अचौबा थौदांग लौरी नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया नसु बुक पब्लिशिंग की सिनफमबु पामजबा मियुई सिंगदा अहेनबा वाखलोन सिंह पिदुना हेना सखननबा होनरी हाइखे चाइना रोमदगी संदोरखिबा यामना तमथिरबा नोवेल कोरोना वायरस असिबु संदोरक्तनबा मोरेगा युमथंगनरिना लैरिबा म्यांमार यावना अतोप्पा लैबाकसिंग फावरगा लाकपा तोंगानबा फॉरेन टूरिस्टसिंग मोरेगी आईसीपी दा पासपोर्ट एंट्री तौबा संगकपदा मफम अदुदा मथौ तौरिबा डॉक्टरना कोरोना वायरस असिगा मरी लैनना इंफ्रारेड थर्मोमीटर सिजनदुना येंगननबगिदमक मतम चाना लाक्तबदगी टूरिस्ट कया अमा मतम मांगहनबतन नतना तोंगानबा मफमसिंगदा चननबगी इमरजेंसी यावना फ्लाइट मतम फाउबगी कैंसल तौबगी फिवमदा लाकदौरे आईसीपीएससी नुंगतिगी अयुक पुंग 8 तगी ऑफिस हांगदुना लैबाक अमगा चथोक चसिन तौबदा पासपोर्ट वीजा चेक तौबगी थबक चथदुना लाकपनी ngasisu आईसीपीएससी दा अयुक अंगनबदगी तोंगान टूरिस्ट यावना मियोय कया अमा डॉक्टर लैरमदबदगी मतम मांगहंदुना लैबा थेंगनखे अमदी मणिपुर सरकार की एक्ट इस पॉलिसी की कन्वेनर ओरिबा आरके शिवचंद्र मसासु म्यांमारदगी थोगलक्तुना आईसीपी दा लैरमबा थेंगनखे तुंगदा डॉक्टर अमा अयुक पुंग 10 तारमदाइदा अदुवाइदा आईसीपी दा लाक्तुना पुंग कया संगना ngairamba miyosing adubu infrared thermometer sizinaduna check tauke nakalamromda ek is policy gi convener RK Sibachandrana paumi singda doctor na matam chana leiramdabadagi matangda paladuna ICPSC da thengnariba khwaidagi maong tadaba haragadi atopa laibak singda lairiba border singda minute ani fawba matam manghande ngasi su ICPSC da ayuk pung 8 tagi mafam asida laktuna coronavirus asigi matanga check taununaba doctor leiramdabana अतोपा लैबाकी मियोय कया अमसु पुंग कया अमा मतम मांगहंदुना ngaheli मेडिकल डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस असि मतंगदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर अमदी मरी लैनबा सिंगदा रिपोर्ट थागनी लोइनना मरी लैनबा मेडिकल डिपार्टमेंट सु असुक यामना लुरबा कोरोना वायरस तगी ngakthoknanaba मथौ निंगथिना तौबियु अमदी मेडिकल डिपार्टमेंट मतम चाना लैतबना टूरिस्ट कया अमा खुदोंग चादब कया अमा मायोकना हले हाइखे
डॉक्टर लाकना मरम मोइदना सिदा कोई कोरोना वायरस की कई चेक तब डॉक्टर लाकना मरम मोइदना सी म्यांमार नेशनल मयाम से फौजल इसमी कुन कुंथ्रा डॉक्टर लाकतबसिना मरम मोइरगा अदुम पुंग अमानी से ngai फिल्म द लाइरे हाइतारे सिदी कमाइन तौनी कनागुम इम्फाल दे प्लेन फारगा सट प्लेन केस तौर सट तौरी कनागुम नाबगी अमुक लाइंग दौरी लंबी द प्रॉब्लम मयाम अमुक लाइरनी सिगी फिल्म से आइसु रेस्पॉन्सिबल ने अदुगा गवर्नमेंट दसो आई हाइनी अदुगा सिदा लाइब्रेरी मैम से कमाई तौनो है कोई यामना थीजन तंगाई फद्रे मसी मैम मेसेज अम पीजरी मसी तौबीदनब अइना मरी लेनब विभाग डिपार्टमेंट सिंग अइना फोंदोक्जरी फेगोक्ताना गवर्नमेंट ओजा सिंगी तरे सुब UGC पे अमदी रेगुलेशन चनहलो हाइदुना संगसिलकपा खोंजंग मखाताना चथरी खोंजंग की सरुकमा ओइना ओजा सिंगना संगसिलकिबा खुथांग सरा हेनबगी खोंजंग ngasiga thana numit humni sukre ngasisu DM college campus manung dalaiba multipurpose hall da oza tarana mahut sinduna khuthang sara henbagi khongjang makhatana sangsili fegokta gi president Dr. A Pisakna fongdorak pada hauji sangsili ba thabak lepagi khongjang asina maram oiduna lairik takpa lepa asi government na tamandabadagini wathok asibu warusin purangna ba oza singna taliba demand sing government na matam channel लोशनबा मथौ ताई इंडिया की स्टेट अतैदा UGC की 7 पे सनरबसु स्टेट असिदा चनदना थंबा असि लाइव थिबनी हाइखे तौजरी अखोइना पंगतोक तौजबा नते हौजिकसु सरकारना ऑर्डर से थोपिरगदी इंस्टेंटली द इमीडिएट इफेक्ट आइदि खुदक्तमक्तदा ओजासिंगे क्लासरूम द चंगनी अदुगा क्लास फजना तौगनी एग्जाम बोयकॉट तौबा अखोइना नंगलेबा छात्रदुबु अखोइना लाइक तंबिदबा अदुगा मरी फना दबने एनिमी दंनो लोन लिबिसे मसी याम लानबो वानी ओजासिना कदा अदुगा इम्फाल सिटी मनुंगदा लंबी चिनबना मरम ओइदुना खोंग चलिबा मिचम मियाम गिदमा खुदोंग चाननबा लाइंगाकना फुट ब्रिज अहुम तोंगान तोंगान बा मफम सिंगदा सादुना थमली अदुम ओइनमक फुट ब्रिज सिंग असि मियामना खंगबा वाटपनरा मपुंग फाना सिजिनबगी चांग लेमनी हिरम मसिदा टोम टीवी की अखनबा रिपोर्ट अमा इम्फाल सिटी मनुंगदा हौखिबा चही इंग्लिश तरामापन की डिसेंबर दा फुट ब्रिज अहुम साखरे हाइरिबा फुट ब्रिज सिंग अदुदी बीर टिकेंद्रजी फ्लाईओवर मखोंगदा अमा कंगलागी नोंगतुप थांबा गेट की गवर्नर रोड की परिंगदा अमा अदुगा कैसामपाट एयरपोर्ट रोड ता अमगनी अदुबु खोंगना चलिबा मियामना फुट ब्रिज सिंग असिदा लंबी लांथोक लांसिन तौबगी महुत्ता गाड़ी चिनख्रबा लंबी सिंगदा लाननबा अदुमा खोनरी हिरमसिगी मतंगदा PWD की एडिशनल चीफ इंजीनियर सु ओरिबा प्रोजेक्ट डायरेक्टर युमनाम जॉय कुमार गा अखनना उनाबा अमदा फुट ब्रिज सिंग असि लंबी लांथोक लांसिन तौबदा हेन खुदोंग चाननबगी दमक साखिबनी लंबी की लाइबक थिबा थौदो कयादा मियोबगी ममल यामलबा पुंसी कया मांगनबगी अचौबा मरम अमसु ओइरी मरम अदुना मियामना अथुबा पामलिबनी हाइदुना गाड़ी मरकता लंबी लांथोकबगी महुत फुट ब्रिज सिंग असि सिजिनबियो हाइखि सोरोक से लान नंग सिबया हैबसे खंगना खंगना दम मागी लालेबा दुबु मागी इग्नोरेंस तो लेरगसो और मे बी लाइक ही हैज सर्टेन मा थुरे कन लानथोकनिंग बा लेरम बे अदु मयाम द बाय हैबिट अदु हैबिट में द होंगन दमकता कोई मीडियान जे थिंगजिल कान टू इंश्योर देयर सेफ्टी टू इंश्योर दैट द फैटली इवन इफ वन लाइफ इज सेफ दैट्स अ बिग सेफ बिकॉज़ वी कैन नॉट क्रिएट लाइफ अदु की वाखलोन मखा द कोई जी मीडियान थिंगजिल कान द फुट ब्रिज अदुम लालल अनि हानि हाइता नाकल अमरोमदा लंबी की नाकल द सेमलिबा खोंग लंबी सिंगदा पोटफम फमजिलिबा अमदी पोचै थांगदुक्तुना योलिबा सिंगी मतंगदा पल्लदुना जॉय कुमारना लंबी की नाकल द सेमलिबा खोंग लंबी सिंग असि पोटफम फमजिनबा अमसुंग पोचै थांगदुक्तुना योनबा असिना खोंगना चलिबा मिचम मियामदा खुदोंग चादबा कया मायोकना हल्ली हिरमसिगी मतंगदा मरी लेनबा पुलिस PWD पावर अमदी PHED की ऑफिशियल सिंगना पुन्ना थबक लौखटमिनबा चंगी अथुबा मतमदा इम्फाल सिटी मनुंगदा लंबी पाकथोकपा इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड सिंग सेमगत सागतपना चिंगबा चौखत थौरां कया अमसु पाइखतबा सेम सादुना लेरि हाइखि at least कोई इम्फाल की मयून स्वाइड को अयाम्बा we have addressed some of the most of the glaring कोई road safety issues कोई address तौरी है तारे and we are still planning ahead मतुंग दसु कोई तंगलो में आमो होटनरी समना हाय दा कोई अनोबा प्रोजेक्ट में आम लोकल कांदा तल फ्लाग में कोई हौरे है तारे को अदु ममांगी दा मदु कोई फंडिंग अमो लेतना तौबनी अदु कोई हंदकी जगी फंडिंग दा हापे द मणिपुर यूनिवर्सिटी को ऑनरेबल CM ने हम कन्ना प्रॉमिस तौरंबा मणिपुर यूनिवर्सिटी ता मदु थाम दा दम एक्शन अहुम मरी थोए
that's the one of the solution for foot overbridge ama pibam to ena khali sumai tawdana koi singjami bazar gi dasu I think we need a foot overbridge sumai we are studying hai tare constantly kan tori aduga smart city gi ju moi gi tongan ba concept leimane aduga moi ga tie up tongna rakanda like where we can assist them or where they can assist us punna thabu se tawminna ba dum changjel li hai batare मियाम के खुदोंग चानबगी दमक लेंगाकना थम्बिबा फुट ब्रिजिंग असी सिजिनबिदुना लंबी की खुदोंग थीबा कयादगी ngaktoknaba hotnaminaba mathau tari micham miyam nasu wakhal taminaduna lambi gi chana kanglon sing ningthina ngakpa lamdam ama haibadu ohenbagi matam adu oire manipur da laibiriba parja singsina ko kitang gyan taba watpa haitare kaino aida mathakta lalaga chatpaga makhada chatpaga gari na thengani khanbagi kokta kitang khandaba watpadagi miyam sina athuba lanthokpa pambadagi makhadana ayam chatnabani haina ina lauje gari mayam kana thorapani na adi siba ji kuibanate kudong thiba haji natra aduna si mathaksida si sabi baje yam phayam nongai si mathakta kar sapajina yam ra safe oirani kaimda so gari na so kani haiba leiraroi aduna sida hakchang chu phani se ka khatladi soidana aduna hakchang chu phaba punsi ju safe oiba aduna sida adum chatpana phai khalle koi mioi kya ga adaga leiriba department ga mari lenba mi kya ga wari sarpa matam masida life si yamna precious oi amuka hena recreate toba yade habi gyan taminaba adaga self awareness asina akoi gi masigumnaba accident natraga lambi lanthok lanji toba matam sida thenariba awaba myam asigi measures oi bagi di self awareness haibasi khaktini habigi paw kaya so akoina phangdaklei pawdam jariba video journalist thangjam rolibin ga loinana blessing yang mai TOMTV news in file Isagi leizeriba resource amadi khunai ga chunaba maongda chawkhat thorang paikhatnanaba mai onsinbagi mahutta miramdagi matau tambana chawkhat padilairadana hena charangnaba thohnabagi machak ama oheli haina Manipur University gi faculty member professor Amar Yumnamna phongdokre peaceful coexistence exploration of natural resources amadi misunderstanding and trust deficit among the communities haiba wakalonda all Manipur United Club organization amukona sinduna MU gi art science hold up ngasidagi hoduna numit humni chupna sathagada residential community leaders meet hodokpagi thoramda athoiba mithunglengi oiba warol piraduna professor Amar Yumnamna wafmasi phongdokibani tongan ba community singi CSO leaders singsu saruk yakhiba hodokpagi thoram aduda professor Amar Yumnamna makhatana hai puwagi tangkak singda lamdam asida hindu lining sanglakhiba amadi ingsok lishing amaga chamapan nimpuga mapan gi thodokna ngasidi lamdam asigi miyamna chakwat lamjelda achoba singnaba ama mayoknari masida hena nungna ningai oribadi furup kangluf khaidana ikoi pumnamak khusamnana chatminaba ngamdaba asini masina lamdam asibu chawkhat maikeida punanaba honabada kanadabada khuro ohenduna lairi lamdam ama hiram khudingmakta chawkhanana haibasi lamdam adugi na chatnabi miyamgi punsirol amadi leizeriba resource adu masakhangna sunaba maongda thausil thaurang paikhatpa changi maduna taduna isagi oriba fibamga sanaroidaba maongda atopagi matok tamduna thabak tawrabadi mai pakpa wagani haikhe ngarang nungthil pung ani ga minute nimfurom taba matamda Imphal More lambi gi khudeng thabi khul mayada mathau tawduna lairiba More commando team amana Imphal lomdagi More tamna changakpa Maruti van ama khamduna wahang pahang tawbada sahi nauriba nupa macha ani aini yadaba lalho lupta changnanabagi More tamna lakpada More gi commando team na rescue tawkre police tagi fangba pawgi matung inna nupa macha ani adu Imphal More lambi da chenba passenger van amada imung manungi miyoi sing amata yaudna lakpani makhatana wahang pahang sathabada nupa masa ani adu aina yadaba lal huluf ka samnaba miyoi amaga paw fawnaraga lal huluf amada yaunanaba khonarambadagi kalhobani hairi tungda aingi oiba wahang pahang sathananaba More police ta thabak paikhatpa hokre DM College of Teachers Education gi trainee union na sinduna nimfu mangarak suba college week 2019-2020 ngasidagi DM College of Teachers Education gi campus ta hokre trainee union DM College of Teachers Education na sinduna pangthokiba thoramaduda DM College of Teachers Education gi principal Ais Ibom Sarma professor CS Santi Kumar amadi atai masak naiba miyoi kyana saruk yakhi thoromaduga mari leinana Ais Ibom Sarmana phongdokibada pangthokliba meet asina trainee singda leijoriba talent sing adu uthoknabagi tanja ama piri trainee singda leijoriba talent sing adu hayeng tungda amuk mahakna thabak tawgodoribani
स्कूलसिंगदा उथोकदौरिबनी महाकना मखा तारुना पांगथोकलिबा मीट असिदा ट्रेनी सिंग मसिंग हंथना सरुक याबा असि लाइबक थिबनी हाइखि कंगले लेंगाकना डॉक्टर सिंगबु प्राइवेट क्लिनिक अमदी हॉस्पिटल दा गवर्नमेंट हॉस्पिटल दा थबक पुबा मियोई सिंगना थौ पुबा यारोय हाइबा फिरेफ अदुबु लुफना हराउबा अमदी थागतपा फोंदोकचरी हाइना आइना थिंख्रबा लालहोलुप कंगलेपा कम्युनिस्ट पार्टी पीपल्स वार ग्रुप की पीआरओ सिंखै गानबना थादरोप चेरोल अमना हाइरकली सेरोल असिना मखा तारकलिबदी लुफ असिना डॉक्टर सिंगबु गवर्नमेंट हॉस्पिटल दा थबक पुना प्राइवेट क्लिनिक अमदी हॉस्पिटल दा थबक पुबा यारोय हाइना अथिंबा थमखिबा लैख्रबनी लुफना एजुकेशन अमदी हेल्थ ता यामना चेक्सिना खुद थाखिबगी मरमदी मानव खुनाय अमगिदमक हौरिबा लान असिदा तेंबांग ओइगनी हाइबगी अचेटपा थाजब लैबना लम अनि असिबु मरु ओइना लवी हेल्थ की लमदा फार्मासिस्ट सिंग अमदी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सिंग दा मियेंग संग हौननबा सेंट्रल कमिटी की वारेफ अमना स्पेशल टास्क ता कुशिनक्रे मखा तारकपदा फार्मासिस्ट सिंग ना वैलिड ओइबा लाइसेंस पाइदना हिदाक योनबा अमदी सप्लाई तौबगी थबक चथरमलबदी लुपना थेंगनबा थोकलबदी अफबा ओइगदबा मांदी हाइरकली Laibak asigi tungi yumbirel or kadoriba angang singbu soil warm degi ngakthokuna masama ufana thamnunagi pandamda pakhalakpa national deworming degi thoram Thobal district ki oinaso ngasi degi hongdokre sahi asigi oina Thobal district ki chahi amadagi na taramafan fawbada laiba angang lak ama henbada tingi guli alvendejol pijanabagi pandamda thamli pandam sing asi fangnanaba district asingi Angalwadi Center, Chamapan Nimfuga Nipan, Amadi private school, government school, Sahumga, Maudraga Nipanda, Guli Sing Yantokre, Loinanangasi, Guli, Pizahodaba Angang Sing, Lakliba, February Taratareta, Mof of Deda, Pizagani Hari, Atoiba Mitungland, Warolda, Thaubalgi Edisnian Deputy Commissioner El Radhakantana, Bharat Sarkana, Laibak Asigi Angang Singbu, Tin Gilaina, the Gingakona Bapa Kalabasi, Mapung Fana Bagidamag, District Asigi Angang Singna, El Vedejon Guli Asi, Pijahosi, Angang Sing, Masham Fataba Amadi, Lyric Panning the Bugimayok Naribasing Azu, Koknanaba, National Deworming Digi Toramasi, Pangtokuna Angang Sing the Guli Asi, Pijabani Haiki. Yang kangwa kui larik pa dan khandi kai khandi se concentration tawang ngamdaba hawa ngamdaba adugu bathuye ro adugi neba akoina sigi se sar madugi tin lo lokho anaba neba District Health Society Jirivam Sinduna ngasi Jirivam Higher Secondary School gi auditorium hall su National Deworming Day gi thoram hodokre ngasi gi thoram asiga mari lainana mahiroi singdasu hidak sing pithaki thoram mapugi oiba warol piraduna Jirivam gi CMO Dr. E Okendrona deworming gi thoram asi kumjali sing ani tara manga taraga taruk tagi February August round haiduna India lengak na ngasi fawba sathaduna lakliba thoram amani masina angang singbu mashama ufana lehanduna amadi Tingzang kaizang daba kunai ama ohenabagi pandamda paikhalakpa khongthang amani haiki Minuthongdagi lamlong kaithel fawbada lairiba lambi asi matamga chanadaba ama oire maram aduna laingakna thuba matamda semjinbiu haina coordinating body khuraina laingaki pukning singsilakli lup asigi serol amana hairaklibadi Imphal Municipal Corporation gi mafam khudingmakta numidangi matamda pungan ngan khraba matam asida hairiba lambi asi numidangi matamda momhoriba lambi oina thambiri lambi asi pikpana road divide Dar yaudabana amasung numidangi matamda mambana maram oiduna lambi asida khudong thiba kaya mayoknari maramaduna mafam asida lambi gi beautification gal loinana street lamp thanbinaba khongthang lokhatpiu hairi IGR South ki listing makhada 9 Super Sector Assam Rifles ki Mantribuki Battalion Sinduna tha sigi Nipanda DM College campus da Know Your Armed Forces Come Career Guidance Program ama pangthokre amromda Kunipan Super Sector Assam Rifles ki Jopi Battalion na Swachh Bharat Mission gi sarukama oina Sandel District ki Lonfi Village da Cleanliness Drive ama pangthokhibagal loinana Sursanpur Sector Assam Rifles ki Veng Battalion su Swachh Bharat Avian gi makhada Swachh India Swachh Zindagi gi thoram Sursanpur District ki Tuibong Village da pangthokhi haina Assam Rifles ki cherol amana hairakli
Gang Khutpuna School Thinglibasi Taraina Lodi Haina Kangleipa Communist Party KCP MC Progressive Na Thadrok Pacherol Amana Harakli Serola Cinemakha Taraklibadi Kangleipa Communist Party Gi Maming Natroga Mamangda Wahai Kara Tapsilaga Micham Miam Amadi Tungi Yumbide or Kadoriba School Singim Mahiroi Takpi Tambiriba Ozakayada Communist Yaol Lufki Ming Season Aduna Nungsas or Honvok Kawumakai Ngehak Laitana Ikai Kangdaba Gang Khutpu Karana Maram Chadana Nungtigi Fongba Pause Karada Janet School Zele Haiba Wafam Tamlakibabu KCP Military Council Progressive Na Taraina Kaklode Gang Sing Asigi Imung Manung Sing Na Aranbagi Lambida Sel Tanwa Thokliba Nasana Su Singwu Warak Watem Duna Afaba Lambida Singadabani Siramdagi Konfam Yoroklaba Matamda Su Surrender Tauraga Laizabani Haibagi Wakat Mifongi Tengtakol Maikatana Taudanaba Honabiu Harakli Indigenous People Protection Committee AIPPC Amadi Krishi Sak Mukti Sangram Samiti KMSSA Kasar District Committee Anina Kusamna Duna CA 2019 Bu Yaning Daba Fongduktuna Silsergi Rongpur Mahasadak Pointa Wakat Mifam Pantokre Sit-in Protest Aduda No CAA No NRC No NPR KMSS Zindabad AIPP She Zindabad Unconditional Release Akhil Gogoi We Oppose CAA Haina Thaba Plakat Sing Sizinake Wakat Mifamaduda Sarugyakiba AIPPC General Secretary Seram Herajitna India Government Asna Hitler Gi Moongda Laingak Naba Honore India Constitution Gi Mayokta Citizen Amendment Act Asi Pass Tobusi Yaningde Northeast Amadi Assam Da Lairiba Yelhomi Singbu Mutan Naba Honorakpa Thorangni Amadi Illegal Migrate Oigadoriba Hindu Bengali Singbu Assam da Pusilaktuna Board Bank Onanaba Honabani CAG Mayokta Kongjang Kaya Sangsiliba Leader Kaya Bufazinduna Thamba Asi Yaningde KMSSA gi Leader Akhil Gogoi NIA gi Custody da Hauzik Fazinduna Thamliba Asisu Athuba Matamda Condition Amata Yaudana Thadurakadabani Haike Tamthiraba coronavirus laichet na maram oiraga China da laikidaba migi masing chamapan gani pan sukre aduga laichet asina sokalaba migi masing na lising nimfu yokre haina China gi National Health Commission na lauthokre ngarang khakta da mioi maudraga taret sikibaka loina na anoba case lising ohumga Humfuga nitoi confirm tauki amaromda mioi lising ohumga chaniga marifuga mathoina hospital da lying laba matungda fagalakpadagi disaster taukhre hari nakal amaromda India ge health minister Harshvardhan na ngasi parliament ta thamkiba wafam amada Kerala da laichet asigi case ohum thengna khrabasu India na laichet asidagi ngakthokna naba hanadagi hona sem saduna lairi hauzik fawda lokalak liba section thaurang singi manungda flight lising amaga chamaga taraga nipan gi screening sathakre haiba wafam thamki Nakalam Romda, Sainada, coronavirus numberum Oiduna Si Kiba Migi Masing Hauzik Fawda Puna Chamapan Ganipan, Yokibaga Loinana, World Health Organization na Luchingba export team ama Vajingda Pankre, Makoina Tamthiraba Laichet Asi Tengana Bagidama, Laybak Aduda Mating Pangatori, coronavirus na si Leba Migi Masing Asi, Haukiba Kumza Lising Ani ahumda sandora kiba SARS na sihen kiba masingdagi henkre hari laina laichet asi hauzik fawda yamdrabada tongan ba leiba kunga tareta sandora kre haina mioi punna lising nimfuga chamaga humdraga mathoi nahankre ngarang Prime Minister Narendra Modi na laichet asi thengnabada India na China da mateng pangani haina fongdokiba laikre Puneda Manga Suba Northeast Film Festival 2020 Fact Greens from the Northeast Pangthok Nanaba Sem Shabal Punamak Loshin Kre Festival Asi Hogdokpagi Thauram February Gitara Marida NFAI Law College Road Puneda Pangthokani Festival Asida Awang Nongpok Lamdamgi Punna Film Taraga Tarukna Saruk Yabaga Loinana Lamdam Masongi Tongan Ba Cinema Talent Utkadori Festival Asi National Film Archive of Indiana Sinbani Awang Nongpok Lamdamgi Filmmaker Kayasu Festival Asida Saruk Yagadori Hairi Lieutenant General Rana Pratap Kalitabo, Nagaland Dimapur, based over 3 Corps General Officer Commanding GOC Oina Kankre, Mahak Kolkata Fort Williams Laiba, Indian Army Eastern Command Chief of Staff Oina Tabak Toribani.
हौखिबा इराई नुमिता असम की लखीपुर पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा मना सलपरादा चही नौरिबी स्कूल तमलिबी महैरोई नुपी मचा अमबु नमदुना नुपी ओइबगी इज्जत मांगहलबा मतुंगदा हातलगा लबुक्ता हुंदोकलंबदा चेनबा मियोई अदु हौखिबा थांगजे नुमिता पुलिसना फागटपा ngamkhre पुलिसना फागलबा मियोई अदुगी ममिंग जकीरुल इस्लाम कौई लखीमपुर टाउन की खरदूस विलेज तगिनी हाइरी महाके मथक्ता पुलिसना केस अमा लौखटपगा लोइनना मखा ताबा इन्वेस्टिगेशन की थबक चथरी हाइरी Education Minister T.S. Radishyam amadi Nagaland ki Chief Minister Nephew Rio ngarang unaduna Sainik School gi maramda kupna khana nainakre mifam aduna laibak asida Sainik School bu hena masak thona naba North East State singi Education Minister Shinga ahenba thogdang loduna Union Home Minister amadi Mari Lainaba Singna North East ta ahenba senthang pibinaba amasung semgot sagatpagi thabak so khumang saukhananaba taksinnaba lepnaki hairi Citizenship Law amadi National Register of Citizen Amendment tawbugi dabi tawraduna ngasi masing yamlaba mahairoi amadi miyamna Central Delhi gi Jantar Mantar da khongjang changsinkre masing yamlaba miyam aduna pendaba warol sing iba placard amadi banner sing paiduna ngase ayu pung 13 taba matamdagi mandi house da pullaba matungda Jantar Mantar tamna khongjang changsinkhe miyam gi khongjang adu laksinna ba hona bada police ka muknabagi thogdok sing thokhe Thasigi Nipanda Pangthokiba Delhi Assembly election gi vote masing hayeng ayuki pung nipan taba matamdagi tongan ba counting center kungamathoida vote masing thiragani haina Delhi gi Chief Electoral Official Ranbir Singh na haikre vote masing thibagi thabak sathagadori ba center singi akoiba mafam singda paramilitary forces amadi Delhi police ki kambuna akan ba section thorang kaya lokhat pa hokre hausi amuk sanabagi pau phongbigani YMC Hararong na sinduna ngarang dagi YMC ground sa tharakiba mapan suba Hararo trophy gi ngasi ayuk sana kiba ahanba match ta Mapau FC na Huidrom FC bo panjin ahum anida mighty ba pikre aduga ani suba match ki oina Young Boys Pukhauna AZFC kairangbu yamna laksaba mongda panjin manga sinoda mighty ba pikhe ngasi upong kiba pause singda kari kari maru ba pau yor ba habdu myam pun namung ming taminasi Lamjingba Times Mayang Langjingda 33/11 kV substation sangakre lupa crore kaya changna saba building da senja thumjana haraba mayam bhamduna leiragadi leibak mangningai oi Chief Minister China da coronavirus na sihan kiba mi gi masing chanipan ga taraga mathoi shukre Nagaland da miyoi tare tongana thamduna yengsingkre Manipur Agriculture Product and Livestock Bill English ani taraga tare chana hanba mathau tai Professor Jalji Mahiroi Singna Thaksi Khasi Khangna Chatpa Mathau Tai Saja Ganja Thabagi Seminar Pangthokre Sangai Express Rural Economy da Miyeng Sangsi Chief Minister Coronavirus India na taratre suba mafam kalli MPA gi kuntra gumdoi suba mapo kumon pangthokre Saukhat Thawangi Thabak Maning Halle Eke Mirabai Barak amasung mapu thong sahi sida loisilaba yai Pokna Fam State na thabak hapa amasung promotion pibada reservation tawgadabani haiba kangnaba laite coronavirus na sibami chanipan ga taraga mathoi anabana punna lising kuntraga taret yaure popi thaba thingsi harabadi ganja than banatana atopa pambai laite TS Brinda e-governance ki award Imphal East ki DC da khusinakre college oja singgi relay hunger strike sathari naharol gi thodang Fact encounter da miyoi listing ani hena hatuna kiningai oiba fibam da leiramba adu leiriba sarkar asina lehaloi Chief Minister da Savior of Youth ki mingthol pikre drug karbar tawda chenaba amata lemna tharoi Chief Minister wathok lanthok na thalaba Manipur khunai asi mahiroi singi apunba lingjena chawkhatpa purakpa tangai fade leisemba chhana jawba Manipur na nimfuga mathoi suba National Master Athletics Championship ki yumbu oiba ngambasi chawthok chaningai ni Chief Minister Huyen Lanpao Thabak Lauba amadi promotion da state singna quota piba yade Supreme Court Chief Minister N Birenbu Savior of Youth ki mingthol biduna ikai khumna kre drug lalonba amata na tharoi Chief Minister School Fagar Hansi Mission gi khangatlaba school taru February gi 12 gi session hauragani MPSC Grade 2 officer singi seniority gi watho
Supreme Court review petition ani amasung contempt petition ama file tawkhre. Coronavirus ki risks wangba laibak singi manungda India na taratare subada leire. Isel Express Mayang Langjingda substation 32/11 kV power substation sangakre telaba chahi ahum asida aphaba ahong bakaya lamda masida lakpa ngamlibasi miyamgi matengdagini Chief Minister BJP na laingakpadagi laibak asigi sel thumgi phibam yamna sokchille Mirabai aikhoi lairik ningthina tamsi campaign chahi taraga mari mapung fakre Chief Minister da Savior of Youth haiba mingthol piduna ikai khumnakre drug kamari leinaba miyuising amata lemna tharoi Chief Minister Iraiba Houzik tamliba mahegi kanglon ningba kainingai gi fibam da lakle leibak kunai gi da makhalaga mahi tamba mathau thai MSF School fagat hansi mission gi makhada khangalaba school taru February 12 dagi session hauragani afaba kunai purake haiba tarabadi corruption thadokpa tai drug ki karbar chenab sing lemna amata tharoi Loislak pada maru iba pau amukah na pizari Ahan bada hausi fogi maru iba pau sing pizari academic session hogring aida mahiroi singda textbook matam jana phangana na ba hodargani haina Deputy Chief Minister Y Joy Kumar na thajaba pikroi Coronavirus na nai natraga na de haina check tawgutaba doctor sing more ge ICP da matam jana laktabana lam koiba kaya awaba mayok na halai Amadi Sainada coronavirus na maram oiduna sikhiba migi masing hauzik fawda punna chamapan gi nipan yaukibaga loinana World Health Organization gi expert kangbu ama Beijing pangkre Hauzik fawgi wena di Manipuri pau matang stelo jere mieng tabiba punamakpu amukana kurumjeri